flexible fibro simpan tekane kalau ngajeng petep nam tagi tu kita mana apply nam tagi kam polis te kalau make advertisement te sabha ngam batai detail ba habai de ban kini ke advertisement complete kane kabi men takasni ndru tarik ma siku smart online application are invited to make a police website ni bakal police website baik kane makepolice.gov.in from eligible candidate who are citizen of to fill up the under mention category of vacancy in the Meghalaya police. Tekan mau ka advertisement kan long available nadu ka sitrik April arja arpsal. Maka last date kendai live tarik April arja arpsal. Ki ai portang si benak. Desakan mau ban apa ya hai kapor ke badai babiang masen pli apply no 1% ka website kedai makepolice.gov.in. Mode of application can be online. The online application will be available with effect with 1/4/2024. Sitrik April arja arpsal. Apakah police departmental website makepolice.gov.in. Sekarang mau kap application fee kedai sispa sanpo marwai. Kalau mau ngomong menurut om sispa sanpo kawai ke post for each post di apply bun insya Allah saya katakan. Sekarang mau fee sispa sanpo. Last date kedai live tarik ekspor nasional live tarik boleh besar arja besar reservation menkam batai sapo kasi sapo garu 100% order trial market sanam ta open category te nyepe kita ki ABB group telah batai nama yaki tulop ke baro te kane nta UB sub inspector skill P kedai level 11 skill kedai live nyo aja paspa adu prabendu aja sospa plus berkuih ada ruang skapus kedan nyo pedru teli baro 10% of the single vacancy shall be reserved for women candidate 4% kedai nam tagi contain UB category kedai dari level 4 revise P kedai araja sospa adu san araja sospa plus order allowance tekin lagi pus ki bahab BHK UB category on up range constable fireman driver fireman mekanik MPRO signal biar operator baru bilang kenapa san teli bos kena ada juga UB kategori kelas 12 pas lagi ni AB kategori kita arja kau gede kelas 9 pas kau gede kelas 10 pas katkum ka pay skill kan tapi kalau pas kelas 10 kade level 4 apa araja spa adu san araja sospa plus saudara ones ini pas kelas 9 kade level 3 Arfojar Ruspa ada so Prajar Ruspa plus lagi allowance. Teka pus kepada jongga AB yuda ketup langnya baro kadon kandru spa live ini utali baro. Candidate can submit online application form for any category of post under UB, UBSI, UBSI. Kilaban tab ya kini ya baro post kilaban tab kalau kiko banjit tab sausan tali post ru kilaban jet amdan tere bakhang ya pi. Siap restart tang kawai pada. Dari kelaban apply load di bawah post. Tekin lagi kategori wise vacancy ada penilpannya. EBSI nya pendrew onam branch constable nya sebab kau fireman sebab kena san driver fireman supply fireman mekanik pendrew MPRO operator asbak san second bian operator pendrew branch constable battalion MPRO constable demand katsa kendai sound driver constable cispa supply baru hilong arja kendai spa undercover temen tak ganti kemudian jong kapus follower dari recruitment center nilai lah jonggi distrik baik baik Hamoyong is hasil te scan battalion Gorogre was Garohil third battalion Sabseng was Jaitia fourth battalion Sopian was Hasil inong west Ihabiamar west 5th MLP battalion Samanda is Garohil Ibana is Garohil te laka jong jakamare and get choice in the line application form dates and venue okay not come here eligibility criteria kasakan mawa ada batai lupa na doni kong kini ki age eligibility age a barok kini juhi umdan dikelai area the following shall be eligibility criteria for recruitment to work post in table below they belong Indian citizen okay
Candidate should be in the prescribed age indicated below as 1124 operation relaxation kedai samsenam. Te kemudian kami kene UBSI arpoi plus samsenam kan long behadu life arsenam. Te bachelor degree be siswa san punyo be nam takim begalia ikan te di siswa san ar kahan dijuhi kumangal dapatai there shall be no measurement of weight and chest. Entah UBSI like on branch kumjuhi on branch kesenam kada kat pra adu arpoi kat pra plus samsenam te kalong kat pra adu ar penerusnam kan mau di penang yo kada belong baik hapo ke ar penerusnam dari batam ya ka ar penerusnam la tam sisi ru lakut na pra adu ar penerusnam te nam taka UB kada kelas 12 pas nam taka AB kada kelas 9 pas kahad di kumju siswa san punyo sentim tersenran siswa san pu aran tagi dengan teh akan mau apa kita di dokumen gibaran kam penbiang lupa yang sepan apa personal interview wondersen passport atau personal interview ID proof kawai label epic label adha ST age certificate high education ini baru nom dengan certificate tu nan kamera scheme of recruitment juhi UBSI dari SPA ka jumara exam lai SPA interview sanpau juhi amdon dikala era UB roju SPA lai SPA sanpau AB be dari asu sanpau sanpau langsung sanpau kini baru ada batai lupa hari tu video belada ada batai lun kini juhi timing por kini bendak por ababiang ada batai lun kini ya amdan kam su batai lun kam tesakan mau ban le ke beran kam itu di buku aban apply nam ta gine ki post complete ki balai te kasdang ban online application sama kan dai be 3 April arjar sau kelas dit kan dai live 3 April arjar sau nam ta ke post UB baby kasnem gare kat pra do akan SI gare kat pra do live asnem tang gine ki YouTube khulisubun